betagwo Regina. Yes. Niakiri awe chema yana mondo maithira ni tengoro. Mondo mangi anyura na wendo. Yes. Mondo okena wake uhoranio. Ondo chama wa wendo ni kuhoranio. Unyende gwende. Ona mwini wano mbone wire gutiri utendete kwenda. Gutiri utendete kwenda hau nima. Yes, endo munenire. Niakionete baiga okay. Yake. Yes. Expression ta jiti uthikari andu. Nionete baiga gore yake. Nionete mundu magĩtirithania muturire matunganie ngũ ciake ya wendo. Yes. Niakionete mundu magĩtungania nake marĩrĩmbũre mwaki wa bromance. Very rural expression. But rural expressions makes things more profound. Yes. Kiru wendo. Ni arakiugire riu agitware mundu wake na mucie. Iyo oguo muthiaga a casual visit. Na no wega at least andu makianjie kumenyana. Yes. Nige makimenyaga aka ni kanyoni muthemba u. Visit iyo ndeheagwo ritwa. But the local people are very bright. They can read all the signs. Yes. Visit yo ndire yage ritwa. Na ndikurigiaga anytime soon. Yes. Tondu muno uga njugire njuke na murato uyu waku ai. Uguo twena tuke mugeithie. Andu atataguo makanjia analysis. Mathomera bahasha. Gutia ale mako very critical. They're critical analysts. Na ni makona ka intelligence. No docio no mucoka kuona thutha-ini. Matata mauga atiriri. Mwanake wa gucuri. Oko ndirahitia ri. U ni muici. Niki gatuma wiciria guo. Ahitia uici bangi. Ndimoe muno. Ni ukanjuria. Ndwiri ndaraga nyanya muoroto. Ndimoe muno. Uyu na kanitha ndamiriga. Nitu ona tukiga ruthari wa gukirite ki. Na toro ni mugatoriko. Ona thiti icio urona agitanukithia ri. Ti njonjo. Ni dawa. Riu hindi mwanora. No, those ones will the first impression they analyze. Uga uyu ni mekuhotana. Uyu uri ni mekuhotana. Yetu igwa mwana kiocio ona ni agweta handu koherethu mafuku mu matigwetagwo ni mumo uyu. Kigwa mwana kio ragweta gucokereria mathani ri. Na ti muthaki wa thenema cia ngerekano ati ni munyonyo ri. Ni uyu uri akatia. Haha magiriri ena mundu ina hakiri. Haha ena mundu uyu ona ni megutonga. Ni aroneka ena kiara giake kiaindo gia kunorithia. Regina ri aragitwara mundu wake. Yes. And of course the aunties did the analysis and tabled their findings. Commission hiyo dikara. Parliamentary committee ori. Yes. Nditindaga na guthia research ya kwandika report. Yes. Na mukihire ni amenya impression ile mundu wake a create o kurigana ciuria iria matatoe maramuria. Atonga kwanyu niku. Niki na ngofu. O kire kimwe kia waru. Kura hakuo na kwa ngothi. Na kaini waraga mauthe ma andu anako uwe. Okay, ma'am. That is silent disapprove. Kau ni kwanyu kihumo kana ni guthamira muthamire. Ni maya niko niwe underete agorie mugunda ku riu nikuo ndereirwo. Mama gwe umite ku. Aumite gaturi. Andu anyu ni agaturi. Asai. Ni njira wa baba muno maumite mbere.
haya ndikire tata we woyu akareki ohoro ucio Regina haria arachomire ri ni atwarira mwanake guka guwe kuria thii mumugeithie yes kuria gwake yes guka we ri kiuria kia mbere roria atiriri wa mucie to Regina wa mucie wa mucie guka niwe boka nini uyu nake no guka ni mundu uria ureciria kugura ni Jeremia acha guko ti Jeremia eto Brandon ati Brady ti Jeremia atiriri no mwakete nake hindi wengi acha guka maundu motigana namo ni waku uyu umete na kura gweto Vihiga ni maraguri Jeremia we mwene eku Jeremia no Jeremia ri ni kada yarehetwo kou yes yarehetwo kou kabere undu ucio gicemania na githingithia wendo ucio gikatia wikobobana crumbled Regina izoko kiharo akiona igego ki akiona igego riake riu Jeremia ucio kari ni mamatanetie na guko ucio wao muno to ni amukiririe tha itathiaga kuma 1987 tha yake yahurukite ya majira Jeremia akimiriukia mihingura kahora nekianjia gwika atia nekianjia guthie na icoka ikunjurira guka ucio wa mucie ngoici ithano ni agitigire a permanent impression riu andu makinya marika mehori maririkana gotana matirikana maundu moru oyo ti Jeremia Ruguka ashetwo Brandon kana choma eto Brandon alukwe ate morukwe bauga ti Jeremia nyaro mumara huyu aje kuria tiri Jeremia guka ako naulizia ni nani ni mtu mwingine ulichoteanga maji sikuizi guka ako dini ako incoherent tena unajua miaka imesonga sikuizi ashikanishagi watu utasikia tu sahi hata akiniita jina ingine guka nake niakianirira beta wako imbeki simesikia ameniita jina ingine no riu ni ritwa ritagwo andu aria meritwa riu ria wa mucie simesikia hata amesahau jina yangu ritwa wako imbeki leo Jeremia wewe nasema natoka wapi weta Vihiga baya tu kumagara na mkiona Jeremia salimia yeye anakuangwa pale kavuli yeye anatengeneza mitokaya wewe nafanya wapi fafaruta wasako ya mulia mati visitio nira hagire gutengerio matatoya matanatherio horocio no nginya tengerio na katwo short tondu heta toge unajua huyo Jeremia unasikia akisemwa ni baba yetu kuna mwingine alikuwa amekuja kujaribu bahati na simbu yake ikakataa kunyoa visit your new katwo short very fast very fast very fast kai Jeremia na gwire mutoka ya mweru gukati Jeremia ni Brandon sawa ukigeithia thoguo wanjirire ari kwanjua ni matachite
ground muno na Jeremia. Before things went south. Yes. Hiyo brano no Jeremia ni nani? Sisi nimekushow. Acha na guka wewe. Unasikia mtu mwingine akimtaja. Karake. Amea. Ni mongi akirira Jeremia tumarigo. No kire Jeremia tha no irathie. Era que nada mote tu.